što te čekamo sad? Ovdje robikuje podli plan, a Sportakus spašava dan. Stefani je nova tu, a Ziki je odmah uz nju. Pixel, Stingy i Trixie su oni koji smijeh donesu. Hajde dođi u Lazy Town, već danovi budi se. U naš mali grad krenuli su svi, u avanturu pođi i ti. Dobrodošli u Lazy Town. Ovo je moja kokica. Stingy, daj mi malo kokica. Dao bi ti malo, ali to je moje. Stingy, daj mi malo, molim te. Šta je bila? Gotova igra? Pa šta ćemo sada? Isto što i uvijek. Igrat ćemo ponovo. Nećete vjerovati. Šta joj je rekla? Rekla joj je. Gospodine, oprostite, šta radite? Gospođo Vrdalice, oprostite mi. Zašto matarate svuda okolo s tim? Kao gradonačelnik Lazy Towna treba da sprečavate probleme, a ne da ih stvarate. Pa danas moja nečeka Stefani dolazi kod mene. Vidite, ovo je njena slika. A to je ona. Lijepa je. Da. Ali vi ništa ne znate o odgajanju djece. Pa šta se tu ima znati? Oni samo sjede u kući po cijeli dan i igraju igrice. Priđi tamo, idi tamo, idi. Jedu slatkiše. Pa jeste, tako je. Ipak treba će vam pomoć. Bolje hvatajte bilješke jer ima dosta da se nauči. Djecu je potrebno da imaju puno pažnje. Djeci? I trebaju dosta se odmarati. Djeci je potrebno... Šta ste ono prvo rekli? Puno pažnje. Njam, njam, Pa da pogledamo. Aha. Savršeno. Ovo je baš kako sam ja, Robi, isplanirao. Lazy Town je najljeniji grad na cijeloj planeti. A tako će i ostati. To sam htio uraditi. Kada će stići? Svakog trenutka. Zdravo, Stefani! Ovamo, Stefani! Tu si! Zdravo, striko Milforde! Tako mi je drago što sam ovdje. I meni je drago da si ovdje, sjajno ćemo se provoditi. Kako si putovala? Dobro, volim putovati vozom. Dođi da vidiš u svoju sobu, a ja ću ponijeti kofer. Ne treba, ja ću. Eto ga. Ovo može biti nevolja. Tako sam sretan što si mi došla u posjetu. Wow, striko, ovo je tako lijepo mjesto. Mislim da će mi se svidjeti ovdje. A šta to miriše? Bože, pravim tortu za gospođu Vrdalicu. Bože, torta za gospođu Vrdalicu. Vrdalicu? Mislim da sam samo napravio nered. Zašto ti ne bi pokazao tvoju sobu? Osjećaj se kao kod svoje kuće i odmori se. Ali ja nisam umorna. Stvarno? Stvarno? U stvari, nadala sam se da ću moći da se igram sad. Pa dobro, evo onda.
Da igramo karte. Lijepo provedi ljeto. Zabavljaš se? Daj mi još jedan špil karata i sagradit ću Empire State Building. O, moja torta. O. To je divna torta, striko. Da. Zar nije lijepa? Aha. Gdje si krenula? Pa najbolje da potražim neku djecu da se igramo. O, djeca koja se igraju u Lazy Townu. Dobra fora. To niko ne radi. Šta? Ne, stvarno, niko se ne igra na polju. I šta ako se nešto strašno desi? Šta ako se previše umoriš od igranja? Pa idem se samo igrati. Molim te, budi pažljiva, molim te. Ko si ti, basli neki slaskiš? Ne, ja sam Stefani i sviđa mi se tvoj kostim. Pa ja sam Ziggy i volim slatkiše. To vidim. Pa dobro, gdje se vi djeca iz Lazy Towna igrate? Djeca da se igraju u Lazy Town? Pa to je baš smiješno, Stefani. Šta? Ne, ozbiljno, gdje su sva djeca i gdje se igraju ta djeca? Ko je ona? O čemu to priča? Nema igranja u Lazy Townu. Pa od ponedjeljka do petka gledamo Pixela kako igra igrice i jedemo slatkiše. A Trixie mi uzima slatkiše i skriva ih. A Stingy ima puno slatkiša, ali ih nikome ne da. A ja jedem još slatkiša. I to je sve. Pa nekad jedemo i tortu, da. Pa dobro, jesi tortu ponekad, ali zar se ne igrate? Ne, niko ne voli da se igra. A sad idi kući. Nema igranja, kući. Igramo. Pa ako bi se igrali kad bi onda jeli te slatkiše, to je važno. Šta? Čekaj, ona priča sa Ziggyjem. A on jedino želi jesti slatkiše. Tako da nema problema. Zavalo. A želi se upoznati drugu djecu? Da, naravno. Tu su odmah iza ćoška. Hajdemo. Šta? Gdje su to oni krenuli? To je to. Evo tu su. Društvo, pogledajte što ima novo. Dođi, da vidiš. Ali želim te upoznaš. Izgubio sam život. Pixele, izgubio si igru. Pa fudbalsku loptu. Hoćete da se igramo? Igramo se fudbala na kompjuteru. Ma ne na kompjuteru, mislim na polju. Pa se vi nikad ne igrate na polju? Pa za nije super da igramo fudbal na polju. Znate već da trčimo i skačemo na svježem vazduhu, obasjani suncem. Da svježem, da! Zar niste nikad šutali fudbalsku loptu? Da nismo. Nije lopta za bejsbol. Idite za mnom, ajde. U redu. Idemo. Čemu uže služi, da se s loptom druži, da li skočit ćeš, da li ikad plesat ćeš, tresi užetom i stavi ga u krzi, loptu udariti, to znaju svi i zato slušaj me sad, zapamti da život igra je, koja svima sreću dijeli, da letiš tvoja želja je, za igru dat ćeš sve, skoči razmazgaj se, pa unazad sve, ritam prati, dlanom o dlan udari, i zato slušaj me sad, zapamti da život igra
igra je koja svima sreću dijeli. Da letiš tvoja želja je, za igru dat ćeš sve što imaš, baš sve. Bravo, bravo, bravo. Hej, djeca, pogledajte ovo. Super. To je Robi. A ko je to? On je najljeniji i najnazmoreniji čovjek u cijelom Lazy Townu. Vidi ga.